dereitos. Para realizar traballos justamente tamén nada de ser doutora, enxeñeira, informática. Directamente non podíamos ir á universidade. A nosa única profesión era ser abnegadas, esposas e nais entregadas. Ten en conta, nenas e nenos, cando non vos apeteza ir á clase. Por que non imaginar un mundo diferente, no que todas e todos as persoas gozásemos dos mesmos dereitos e oportunidades, no que as mulleres e nenas non tivésemos de ter medo a caminar soas ata casa pola noite. Nese mundo no que mulleres e homes recibiríamos idéntico salario por un traballo de igual valor e compartiríamos as mesmas tarefas e cuidados do fogar. Podemos conseguir, nenas e nenos, a ser inclusivos. Continuaremos loitando para conseguir a utopía que se faga realidade. Polas nosas nais que viviron nunha sociedade injusta, polas nosas fillas e fillos, para que vivan nunha sociedade igualitaria e para que o Día da Muller sesan os 365 días do ano, sigamos todas unidas en solidaridade polos dereitos humanos, a dignidade e igualdade a favor do empoderamento da muller e da igualdade de xénero. Grazas. E agora doulle paso a vicepresidenta do centro, Ana. Hasta máis tarde que saliu un real decreto, pero no 75, que foi cando nos empezamos a mover, no 74, no 72, pusamos polas nosas nais e as nosas aboas. E sí, foi moito tempo de loita, pero resulta que chegou os tempos dos que estamos agora. Os tempos dos que estamos agora, que vamos a traballar as empresas, e funciona o individualismo. Eu teño unha casa, unha hipoteca, eu quero comprar un coche, eu quero marchar de vacacións, eu. E iso non é. Non é o que funciona o colectivo. Como funcionamos o colectivo, as nosas nais pasaron a cobrar por uns anos que non cotizaran por elas e empezaron a cobrar as súas pensións. Vale? Porque son súas pensións. Independientemente que traballaran 2, 3, 4 anos os que traballaran. Porque logo se tiñan que ir para casa a cuidar as crianzas. E logo se tiñan que dar explicación se querían mercar algo. E logo tiñan que dar explicación se querían cartos para comprar comida. E logo tiñan que dar explicacións e así sucesivamente. E aínda que a parella funcione en conxunto, porque ten que funcionar en conxunto, funciona por separado. Eu son o que gana os cartos e eu son o que te reparto a ti. E iso non pode ser. Si la luna cae, nosotros seguimos. Nadie vive como vivimos. Que te cuente, que te diga. Y si quieres, que nos siga. Baila con el dembow. No importa quién sea, puede ser tu show. Cuando puedas decir tu amor y flow. Esa se le pega si queda en el slow. Puedes sonreír. Y lo mejor ya va a venir. Just sing a go with it. I know somebody love me. Someone can shine and hug me. The road is getting bumpy. Hey, but it's gonna be a lovely day. Oh yeah, I know you feel lonely. Someone can shine and hug me.
så 깔면 바로 Born skinny bitch 앞만 살펴도 난 마름 계산은 느려도 눈치는 빠름 인기를 놓아주면 안에 입만 아픔 Of course 난 my voice 사툭사툭 자름 우리 이름 들린다면 뚜룩뚜룩 맞음 Drip drip as it apples down the top 주름 바로 Come and take put on bitch up in it make it lit like Yeah listen bitches you can have so young 걸 해내줘 예쁘잖아 savage 예쁘잖아 savage You better run 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 Fuerte de Lola Índigo. Al oído quiero más, mojan sudor y ya veo que viene. Fuerte, que le pique, le diente, se siente. Ya llego pa' que se mueva mi gente. Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam. Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente. En la disco, en el party quiero verte. Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam. Fuerte, duro, sobrenatural. Pam, pam, pam. Dentro de mi cuerpo te llama. Puedo sentir electricidad. Siento inmortal, ella sabe que viene. Una nena. La vida, el amor es así. Nace de la nada y se convierte en todo. Nunca imaginé enamorarme así. No tenías previsto sentir amor. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. El amor es así, controlador, excitador, emocionante, apasionante, depredador. Ahí le digo que son la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. La misma cuenta de lo que hicimos y tu falso es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Tenemos el control. Yo te lo dije. Celosa tu madre, pétame con el disco, que sea lo que Dios quiera. Lo mejor que suena ahora. Celosa tu madre, vamos a meter para la suba. Girl, you can make me suffer. Do whatever
decirvos que tomábamos un café de Plaza Mayor ou coffee. Pero non hai cafetería. Bueno, que teñades do día, que os ha gustado pois o que podemos aportar a celebración de hoxe. Gracias.